เรารีวิวขวดจั่วนะจ้าจะสมมติได้ M3 เรารีวิวแล้วได้ใช้อ่ะถ้าน้อย M3 เอาพันกับแป้งออกไม้ล่าสุดกล้องรุ่น BSA ขนาดเดียวเปล่าลบเรากับเปล่าคนเราไปเปล่ากากาโลไทม์เดี๋ยวตั้งนะกาโลไทม์เก่าเกี่ยวเต้าจั่วคาร์บอนเนี่ยสึงจุดเปล่าอ๋อถ้าพเทคมินาโตพันกับแป้งM3 นั่นเนาะราคาnày đã phỏ nó bóng lên là cọc lao lan chỉ theo cốc số tân đó tao khủng số một chữ theo súp sáp nó đã phỏ hấp bạc cán nha cho đi tao phải cho luôn này sumo ạ tao nói sumo đó sẽ con của luôn biết sẽ khả năng cho plau lót đầu cọc plau khổn đồ với plau họ thẳng của thẳng carbon ạ sử dụng plau cho tao nó cả thi khiêu cùng để chứ cho sẽ như cọc kiểu sumo tao nó là khá bóng lên này như để tao thẳng carbon nhé con biết sẽ nó mà bóng này vì lan thea trí sản tao khớp số thân đó sumo nè trông gao cho nó nè